салом алейкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, пештар дар эфирам будем, дидем ки киҷо места будем, яъне ки пеш ҳами дударак омадем, ҳамдардимона қабул ки дударҷон. Бародари азиз, ин дударе ки мебиненас аз Колхозобод, аз Колхозобод аст. Бародари азиз, бародараш 23 сола 2 рӯз мешавад дар морг аёзе. Чун хеласт дударҷон? Бе ягон сабаб, бе ягон чиз, ҳамон қадаре ки температура доштай, яъне ки омадан уколаш кардан, паси ҳамон бурданаш ба больница рафташ, ҳамон қадар шидай, гузашта шидай. Бародари азиз, ба ҳамон хотир хестем пеш додармон омадем. ин додармон навомаги будаст, аз Тоҷикистонам навомагиай, шароитош хуб нестай ки мақсад ҳамин бародарша ба Тоҷикистон равон кунад. Бародари азиз, мо аз шумо хоҳиш мекунем ки кадоме ки мехоҳем асад қувват ба тавоноӣ як ёрдам кунем бародара дар бараш чех бестен, бародарои тоҷик. Аввало бародарои тоҷик мо алҳамдулиллаҳ ҳамамон мусалмон ҳастем, тоҷик ҳастем. Ва баъд бародарое ки мешиносем дударака. ин ҳолате ки имрӯз ба сари бародари ҳолате ки омадия, ин ҳолат ба сари ҳамаи мову шумо бародари азиз меояд. Барои ҳамон қадар кадоме ки зудтон намераса бародари азиз, ягон гапиш нест, ягон чиз нест, навори моро паҳн кунед, алҳамдулиллаҳ ки дастгирӣ кунед, ҳадилитса кунед ба бародарои дигар. иншоалло ки ҳастанд бародарое ки ана хайр кунанд, дастгирӣ кунанд. кадо дударҷон, ягон гап дорӣ? баланд гап зан. ҳай чанд қай метавонен ако ёрдам кунед, ака гузаштаи хай чо кунед дигар. фарзанди падара зурум намераса ки худам роиш кунам. чанд қай дар тавонтон аст ҳамқа ёрдам кунед, маҷбурӣ нест ака. ака ягон гап дорӣ? ҳама каса шавем амира дастгирӣ кунем рӯи. ака хир хай бародаро хоҳиш мекунем ки бача ама ки мешавад чтобы я дастгириш кунем, хай чанд харид дастон мераса, як кӯмаки доош кунем ё ки чанд харид дастон мераса, чтобы ама каса якҷоя шуда равонаш кунем. танаҷон ягон гап дорӣ? ҳеҷ қориҷон ягон сухан мекарди ягон. الله تعالى می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظیم. هر کسی میگه همسنگ یک ذره عمل خیر کرد میبینه و همسنگ یک ذره عمل بد کرد میبینه. اون کسانی که امروز در این برادر در یک مصیبت که ما آمدیم، وقتی که انسان یک چیزی که ای دست میتید بعد به قدر اون چیز میرسد. هر کسی که خیر میکند دستگیری میکند گمان نکند که مال اون مهنتی از دست رفت. این تجارت به الله است. هر خیر تجارت به الله است. هر کسی کرد انشالله الله وعده کرده است که در مقدار 1 بر میگرده. امروز کسانی که خیر میکنه اون بعداً که آینده که یک مال به دست شما میبیاید، شما بدانید که همون از خیر کرده شما برمیگرده انشاءالله. امروز که این برادر را دستگیری کرده، اگر کس دیگر شما را دستگیری میکند. دنیا همین است. شاعری از سخن میکند که هرچی گم شد قدری او بالاتر از زر میشود، گرچه باشد ریز سنگی دان که گوهر میشود. حیث انسان که در حیات ندارد قیمت، بعد این مردن آبرویش حوض کوثر میشود. امروز که ما در حیات بن یدیگریم قدر ما نمیدانیم. وقتی که از بن یدیگر وفات کردیم رفتیم، بعد به قدر دیگر میرسیم میگیم کاش میکردم که کاش برگردانده نمیشد. امروز از برادرایی که امروز خدمت به همین کنند، ما مهمانیم. امروز آمدیم مصیبت این برادر را یک چیزی آدم دست میرود بعد میفهمد. امروز که در برش باشه الله متعال در یک مصیبت شما، در یک سختی شما یک کس سبب به شما میکنه. هر کس دستگیری کرد انشاءالله در این دنیا ندید، در اون دنیا انشاءالله بهترین برکت انشاءالله خیر بلا را گم میکنه.
هر کسی که مهاجره در غریبه خیر کرد از بسیار مشکل الله پروردگار متعال ایمینش می‌دارد. ای پروردگار میگه این لیله و این الیه راجعون، ما از آن هستیم بازگشت می‌کنیم. هر کس مرگ می‌چشد، از راه یک جان گیرنده از اونم مرگ می‌چشد. انشاءالله حواله به الله که الله هیچ وقت بعدش نمی‌گذارد. می‌بینی با بعضی از دستگیری می‌کنند، هر کس انشاءالله رو برادر می‌برد اون پروژیکسیون و خواب می‌سپارش انشاءالله. فقط دعا که در این موضوع دعا که انشاءالله اینا هم سبب کمک میشه. خب سلامت باشین برادرای عزیز، خداوند نگهبانتون باشه، در امان الله باشین. خیلی دو یک دستگیری کنیم برادرای عزیز. نمره تلفن خدشه میمونیم، کارتای خدشه میمونیم، انا زنگش بزنین، اول پرسیش کنین. خیلی چی بگیم دیگه؟ خارجان یک دعا که انشاءالله این لیله و این الیه راجعون، پروردگار این جسور رحمت و وسیع جنت و اهل بیت الصبر جمیع، پروردگار همه ما بندگان پرخطا و گناهکار را از شفاعت حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلامت باشین.